خب درود هموطنان عزیز، بینندگان گرامی. من امیدوارم بعد رمضان بعد دیگه بفرح شدین هم کسا بگیم که خوبه خیلی بیدار شیم بعد سیرانو تماشا میکنین. به هر حال انا مسئله باز همون مسئله ابلاوه студентҳо аз донишгоҳ яъне хориҷ карда баъзеҳоша дастрочный экзамен гирифта, баъзеҳоша карочи ту бира баъд диплому тайқафот меоя. ки ҳамин кор шуда истодааст. вайра наворош ҳам биромад. воқеан ҳам аҷибиш сари як чиз аст ки барои мо мутахассис дар кор неста, барои мо гӯсфанд дар кор аст, барои мо як ҳичира намедонистагӣ чиз дар кор аст, инсон дар кор аст. ҳайвон бар ин боша, ояндаи ин сарзамина яъне кӣ месозад, кӣ пешравӣ мекунад дар ин замин, дар ин ватан ва ояндаи ватана ино чӣ хел мебинанд ва чӣ дида истодан ояндаш, ҳамиш барои ма номаълум аст. ва алайкум салом ҳаматонда салом додагӣ. як ҷавон бечора гов мефурӯша, мол мефурӯша, оташ бечора мерава мардикорӣ мекунад дар Россия то ки фарзандша образование битан ва фарзандша мегиранд, исключат мекунанд, мебаранд хизмат. 3 сола 4 сола меҳнати падар як тил мешавад. пас таклифи ма ин аст ки дар Тоҷикистон барҳаматен институтора дар кор нест, дигар институт ҳамин мактаби миёна барои мардума дастаточна аст. айди сари на дар миёнаш мехонанд, на дар олиш мехонанд. вақте ки шумо дар кор набоша ин миёна ё олӣ, мардуми қадар меҳнат мекуна, меёрен дар байни меҳнатшон шумо нагуфта тирт мекунед. чӣ дар кор аст агда ин институт? биен барҳамш битем ба як овоз. медонед мо барои чӣ пеш намерем? ягон вақт ҳамиқа солҳо мо пеш рафтагӣ нестем. проблема сари як чиз аст. мо аммо ҳар чие ки меомӯзем, ҳар чи ки омӯхтем, анамо қадар қатӣ то охири умра зиндагӣ мекунем. баъд аз ӯ дигар намеомӯзем. ҳамин муҳим ҳамин аст диплома бигирем, як ҷода кор бидроем ва мо аз ӯ кор даромади ҳамин зиндагимона бигзаронем. ӯ кор ҳамун фурсате дошта бошад ки барои мо диздӣ кунем. тамом дига. мо ягон грамм пешравӣ намекунем, мо тараққиёт намекунем, мо ягон чиз ихтироъ намекунем, мо ҳадди ақал кӯшиш намекунем ягон кор кунем. ҳиччӣ намекунем. такя ба худо мекунем, мегӯем худо худаш метавад. лекин мо бехабарем ки худо худаш барвақт додагӣ аст ақла. ва ӯро бояд кор фармонданаш яъне ки дар дасти манат аст. ман надидам то ҳамин рӯза ки профессорҳо мегем дод мезанем, ку олимҳо мегем дод мезанем, чӣ аз динӣ, чӣ аз дунявиш. ман надидам ки то ҳамин рӯз як чи ихтироъ карда бошанда. оддитарин чиз дар ҳамин зимистон як чизе ихтироъ накардан ки хонаҳошона гарм кунанд.
омед ба гии гов бастанд. гов намебуд ки мо ҳаром мемурдем, дар хинакиё мемурдем. умед ба дарахтдиздӣ кардан, рафтан аз ким куҷо ҳезм диздидан, ки пиштора биридан, дилонара биридан, пистара биридан. барои мо легчи аст разрушат кардан, ихтироъ карданда. мо девонаем, каламона ов мекунем. пас мо да чӣ дар кор аст ин институт? мо девона шидем ки мо каламона ов кунем я чи ихтироъ кунем бирорем? моро сармона ягон хар задааст ки мо ин кора мекунем? мерем пистара ҷазир мекунем, боға мебирем, мегирем, мерем аловуш мекунем. ҳамин 3 моҳ зимистон буда ку ҳар сол 3 моҳӣ будааст. мебирем я 5-6 дарахтира ҳар як тамон меем гарм мешем, мешава барои моро. мо хидмотупойтарин миллат ҳастем. дангасатарин миллати рӯи дунё мо ҳастем. дангасатарин миллат. дангасатарин миллат мо ҳастем. мо дар худо ибодат мекунем, худмон ҷойнамоз намебирорем. ҳадақалам материала гирифта ҷойнамоз кардан. мо мерем амро хитоӣ ба мора мекунем. мо 5 вақт тоҳрат мекунем, як қаррабоӣ барои кунжӯӣ мо намебирорем. намекунем амро ихтироъ. қиин нест карданаш. дидем амо ҳаст. бировардеста хитоӣ овардеста. мо да легчи харидан аст. мехарамаш чикор мекунам калама ов карда. агар ҳамин очои мо намебудан ку мардумон тандир намесӯхтанд, мо нон намехӯрдем. оле орда ку хомохом овтар мекардем ва мехӯрдем орда. хайрат ки модаро ҳамин тандир мекунанд дар қишлоқҳо дар дигар ҷо ҷамъ шудем. дангасатарин инсони рӯи дунё мо ҳастем. барои ҳамон вечна як одам гунаҳгора ки мо безеб зиндагӣ мекунем. як одам айб дора ки мо безеб зиндагӣ мекунем. ҳеҷчи намесӯзем. ҳеҷ муаллим 80 сол муаллимӣ кардааст, яч ихтироъ кардагӣ нест. ячи набировард. вам зимистон шава меравад арамо аз ҷангал аз ягон ҷо ҳезм медизда меёра, писта мебира, дилона мебира меёра, дарахт мебира меёра, хонаша гарм мекунад. гов дошта боша, гии гова бо ҳамурам бо модаро ҷамъ мекунанд, мемонанд як ҷо таппак мекунанд то ки мо гарм шем дар зимистон. медонем проблема. мо проблемара ку дар дигар ҷо мековем. ранги Томи Ҷерри вори ку дар помон ягон чи биғалта диммона қапида вағас мекунем. ё ки дар димбимон агар ягон ови гарм биреза ку мо помона қапида вағас мекунем. баъд гунаҳгор ким киёра мебирорем. каким то образим фалони гуноҳ дора, ствониш гуноҳ дора, сеюмиш гуноҳ дора, чорумиш гуноҳ дора, панҷумиш гуноҳ дора. ман мегуфтам дар институт бовар кунед 90% да ман гарантӣ медодам ки аз хизмат гирехта дохил мешидам. 90% да. ҳамин 10% шояд сидқан барои илм омӯхтан дохил шава. бачаҳои хондагӣ бошанд, дар мактабам ӯ хондана дӯст медоштанд, ихтироъ кард. нест мотиватсия барои рушди илм нест. айди сари гуфтан ҳамин хизмат гирехтӣ омади ҳамиҷа. бибирем се равно хизмат кун. ака чӣ кор мекунед ак мардам? ина институтам то ҳамин соли 2022 халостон мекард ки шумо хизмат нарен. институт дохил мешин, хай хизмат намерен. дар байни якум дуюм курс шиден сраза зантон медод, отатон очатон я бало мекарден, аиса дарса, аиса
зану дита гудака меброварден я бало када соҳиби ду фарзанд дигар хизмат намерафтен. Ина и чизам аз байн рафт. Ина и чизам аз байн рафт. Аки чӣ кор мекунем? вали бас фардо ку агар ҳамин рафтор рафтан бигирад сини солам мебардоранд, на ин ки 26-27. сини сола мегиранд, аввал 30 мекунанд, баъд 35 мекунанд, баъд 40 мекунанд. кадоми 39 солаи уже мегиреземак. баъд мегӯянд ки дута фарзанд, сета фарзанд дора, фарқ надора, и проблемаи хид чия. мо ира мебарем хизмат. 10 дошта бошӣ мебаранд. аки ду фарзанд, аҷибиша бибин, ду фарзанд, як фарзанд дошта боша мебаранд. як фарзанд, ду фарзанд одама, яташ одам нест. вақте ки оила дора, зан дора, уже як фарзанд дора, ҳамин як фарзандам хирондан дар кор аст, пӯшондан дар кор аст, болои сараш да падар дар кор аст, дастгирӣ дар кор аст. як фарзандам ҳамин чиз, ҳамин ду фарзанд бар ин лозим аст, не ки аммо ё як пантуха биданд. хулос дӯстои азиз, яъне аз ин чизҳое ки шида истодааст, айни ҳол ман як хулоса баровардагӣ ҳастам. ба наздикӣ ба Қирғизистон як конфликти калон қирғиз тайёр дида истодааст барои гирифтани якчанд минтақаҳои Тоҷикистон. барои ҳамо бигем ки чизҳо ҳози армия, ранги ҳаво, гӯшт дар кор аст дар Тоҷикистон, гӯшти мемурдан ку мебаранд. барои ҳам ҷамъ карда бурда истод. ҷамъ карда бурда истод. аз Қирғизистон ба наздикӣ як провокатсияи калон, мисол ҳамин сол ёки соли оянда саршавишда неимеет значение, ё то соли нава тайёр шуда истодааст. як провокатсияи калоне ки яъне ки дар ин байн ҷанга мехезонад. ҷанг мешавад. хела минтақаҳои зиёда бигем ки тайёр карда мондагӣ ҳастанд барои гирифтан қирғизон. конкрет намекашанд, мегиранд ай даст. барои ҳамон ин чизо дар кор аст. барои ҳамоам имрӯз дигар солдата солдат намегӯянд, студента студент намегӯянд, майба майб намегӯянд. ҳамаро гирифта бурда истоданд. ҷамъ карда бурда истод. марҳамат биё мегӯянд. бозам як ваҳм дохтан аст дар дили сарбоз. чаро ӯ як авангардӣ студент буд, ӯро ҷавоб доданд ва дигар студентҳоро гирифтан рафтанд. чӣ фарқ дошт байни ӯ авангардию байни дигар студентҳо? чӣ фарқ дошт? фарқ байни ҳамин ду студент чӣ буд? ишам студент, ишам студент. медонем барои чӣ? барое ки ягон инсони амри маъруф мекардагӣ дар Тоҷикистон аз мушкили Тоҷикистон ҳарф задагӣ нест. мо фақат 1400 сол қафоро гап задем. не ки ҳар чизе ки дар таи фукмон шидеста буд, мо ӯро гап назадем, нагуфтем ҳеч. фақат мо 1400 сол қафо рафтем. набудагӣ сивилизатсия набуд, мо ҳамуҷа рафтему, фақат ай ҳамуҷа амри маъруф кардему, ҳезори зан гуфтему, хиштики зан гуфтему, лифчики зан гуфтему, турсики зан, мӯи сари зан гуфтему, намедонам баҷо шава зан гуфтему, зан хича нишон ната, зан пинҳон шава. не ки мо ҳама қадар мушкилиҳо дар таи фукмон дар ватан буд,
یک انسان در مسجد هم گپ امر معروف نمیکرد که نمیگفت که او بچو فلانی را فرزند چابلا و کردن اومدن ای خونش گرفتن رفتن یا از کوچه قپیدن رفتن. اینجا ما کانستیتوسیا داریم، قانون داریم، ما آواز دادگی، ما مطابق قانون زندگی میکنیم، میخیزیم نماز میخونیم، میریم واینکامات میبروریم، واینکامات میاریمش، مو دانی شتکشش میکنیم که تو کی همین چیز تکرار نشد. این چیز در خواب معلمو 11 سال در مکتب درس دادن، هر روز خیچون عذابشون از سگ بد نانی خوردن ندارن، یک بار از مشکلی گپ نزدن، همه خاموش بود، همه خاموش. چی معلمان دینی چی معلمان دنیاوی، شاعرها همشون گل بچی توزا بچی برگی گل خزان نشوه، یار بگی دیده بگی در دلت ارمان نشوه، شعر نوشته. یک کس از مشکلی جامعه گپ نزد، نگفتن که ای انسان همین امام علی رحمان از این دیده حیوان خوبتر است، این سواد نداره، این عقل نداره، این حداقل یک انسانیت دیدگی انسان نیست که یک مفکوره انسانی داشته باشه. بس این همین انسان یک بار پرزیدنت شد، بس بیا ما چیکار میکنیم دیگر کسا انتخاب میکنیم. خونه گشنه گوداکای پشتی پاشا ماویز گفته سرکده گشتیستن که ماویز پرواز میکرده بقپیم بخریم گفته، او ششته امام علی را آواز داد، یک سراغ آواز داد، دو سراغ آواز داد، زندگیش تغییر نیافت. نه که تبلیغ نبرد همین چیزا که ای انسان همین چیز خطر داره، ای انسان همین چیز خطر داره برای ما. уже мо ҳолати безеб шида истодем. Попробуйте как кози гап зако. Попробуйте не нози гап зан. او وقتی امام علی خودش تنها بود، او وقت تو این درجه نبود، نویسنده ها میتونستین در گازت ها نویسین، در تلویزیونها بول آزادتر بود، میتونستین گپ زنین. چیکار کردیم ما؟ برای ما زورش مهاجرت بود، همه زورش مهاجرت بود برای ما. یک خدا شکر بگین در همو غربی برین همجا هم باشه که رزقتون میآوین، همو دا شکرونه کنین. آخی چرا شما شکرونه نمیکنین؟ در غریب هم 4 انسان دیگر را روان کردن از نام دین، مردن. ای برادرای عزیز الحمدلله انما المؤمنون اخوه، وقتی مرده شد مؤمن و اخوه میشوه، از مرده برن اخوه نمیشوه. آوردن گفتن پول جمع کنید مرده روان کنیم. این چیز هم این مسئولیت هم از گردن حکومت گرفتیم پرتافتیم. نه ما خودمون میکنیم، ما حکومت دا یگان نیاز نداریم. حکومت حرام است، حرام است، نه که زیر حرام زندگی دارن میگن حکومت حرام است. یا تشنه گفت که این انسانو اینه که گفتی همون گفت یک کم تر ما هم عقل خدا دادگی را استفاده بریم. از کجا بگو پخته از خودمون میشه یک کون خوب کردن در تریبکه روز کردن نمیتونیم. از کجا ما یک عقل کار فرمونیم؟ کجا در کار فرمونیم یک عقل؟ 5 وقت کون میشویم یا چوینک روز نمیکنیم برای کونشوی ما. ای کجا ما یک عقل کار فرمونیم؟ در کجاش کار فرمونیم یک عقل ما؟ کجا در کار میفرمونیم؟ ای جدا جدا نیست. ما را عقلمون در چی میرسه؟ همین زدن زنک میرسه عقلمون.
شور با عقلم دارم این چیز ده همین زنه که راه نشان دادن ای کارا بکن ای کارا نکن کوچه نبرو تا کارا نکن ممکن نیست توی نره خونه و چد نره ما همین بالای زنک بشو کماندیر زورم نکی در همین حیات شما یک کماندیر اولی جنابی بالای زنیم بیرون از دیگه هیچی نیستیم باور کنیم هم در خفا کنم برادرم نزدیک شتر نمیتونم همین رو نزدیک موشه غش میبینیم نوک پوچک نوک چیلیکام خاطی خیلی گاز ترمزا میجتونده خیلی پوچم قد شوای که نمیدونم پشتی مادم ایشیشتگی آدم کو عذاب میکشه ما چی استفاده بریم برادر کدام عقل در کجا استفاده بریم خطون بگه نمی چیزه هیچی نداریم برادر هیچی نداریم ما اقلا هم قدر عقل نداریم که همون عقل کو کار فرمونیم ما در خدمت همون عقل میتکو ما همون را سلفانش هوی نکده کو میریم سلفان عقل کو هوی نمیکنیم کلاره هم تمام میریم ما در کار نیست عقل پاقل اینمی پرابلم ها هست هموطنای عزیز ما اینمی مشکلی ها را داریم خیتوی ای تخته و لسفیچه سوخته است بالونچه مونده است همش دیگر تخته است روان کرده است در تاجیکستان در دیگر جو فروخته است مردم رفته امرو در 300 سومون 250 سومون 300 سومون خریده است عقل نمیگیره تخته را بگی بتروش رنگ امو یا تایمو را بگی بیار انامو رازمیر بگی همشه بتروش یک تا استالیار نبکشو بتروش همو خیل یک تا دیگه چرخچه بسوزم تاری چرخچه پلاسماس بگی اوک رزین بگی اوک بریز بسوزم تاری نه نون میخوره نونی همو در تغوره تیار میشوه تغوره ده یکی هم تغوره را اخیتوی میخوره میور حداقل همو را تیار نمیکنن وطنی ما هیچ که نمیکنن بعد کیم کیو را گناهگار میکنه کیم کیو گناهگار داره حیاتی مردم من راستی بعضن حالاتو که میشینم حیران میشم ده خدمت سوال میتونم ده چی به همین مردمی ما بهانه میکنم فقط این چی بهانه هست ده انا ایش عیب دوره فلانیش عیب دوره این ایش عیب دوره این ایش عیب دوره روسیه ما داشتید همه زمینا را پرتافتیم گرفتیم رفتیم هیچ که گندم نمیکوره هیچ که هیچ کار نمیکنه چی کار میکنی کاری دا میره در روسیه هم کار میکنی میای در همینجا میخریش امروز نرخی اور در 380 تا 400 سومون خیس رفت نولش میکنه آرد قیمت شد زمین ها را چیکار کرد دامادای رحمانوف دیدم خوله غصب کرد گرفتن فروختنش گرفتن خیتوی در رنده دادن پول کار کردن دیگری دادن که پشتر گرفت ما نولش میکنیم که ای ما را گرفتن او تو بیستی ای ترش که گرفتن نمیتونن تموجه باشی هیچ که ایتی گرفتن نمیتونن تو غیرت داشته باشی ناموس داشته باشی ننگ داشته باشی صاحب وطن باشی وطن تا صاحبی کنی سینی زنک میگه رمال بنده سرد کدام رمال تو رمال اختراع کردی برو وردی رمال میبروری که سینی زنک میگه رمال بند همون هم خیتایی میبروره عجیب شه ببینی دوا یک کارایی که میکنیم ما در عقل راست نمیگرفته اگه دوا است اگر خیلی فکر کنی مردک باری فکر کنی در عقل راست نمیگیره ای دوایی نه که همه را نصیحت کردن ما اوستاییم همه را نصیحت میکنیم
ای نای تاکی کاری زور میشوه ای نای کارا کنی کار زور میشوه یکی نای کارا کردن در کار است ما مرا نصیحت میکنیم ما دعوا میکنیم که دنیا علم ما گرفتگی است ولی دعوا را ما داریم که دنیا از ما علم گرفتگی است یک اوچونی اروپایی در زندگیش 60 تا 70 تا چیز اختراع میکنه میبره همه امورا سرتیفیکات کرده لیسانسیا میکنه او بمبرا بروام آینده برای فرزندای او نسلی او همون لیسانسیونش همون برند همون چیزی که استفاده میشوه فرق نداره دیگه او را کی میبره یعنی که حق میده دلار پرسنت برای چه اوچونیو و دیگر متخصصای همون مردم اروپا عموما بگیم که چی هست دورندن پیرم شوه کم بغل نمیشوه کار کنن نکنن سوم دارن برای چی؟ برای که هر یک کاری که میکنن اینو اختراع میکنن مهنت میکنن میبرن پاتنتوات میکنن لیسانسیروات میکنن میگیرن مال خودشون در حکومت خودشون و دیگر او را هر انسان دا میفروشن میتونی که تو بگیری بسازی دیگر کس بگیره بسازه سه مودم بگیره بسازه چهار مودم بگیره بسازه نمیتیز نچینی است فقط مثل که هم برند یک KFC مکدونالدز میاری در تاجیکستان میکنی که امورا و میخری او را برای یک خریدنی همون مال برند همون چیز میلیون دلار میتونه برای همون اینو اوچونیوی و غیره یا اختراعگری اینو تو مردنشون کم بغل نمیشه برای که از او مال اختراع کرده ای پول میوید تو هست ای پول میگیره ای بمبرا برا فرزندوش نم همون پول همون کمپانیا و غیره رو آوردن میگیره همون چیزی که پاتنتوات کرده برو آوردگی است پاتنت در نام همی است یعنی این حق داره برای چی مالی است ما اوچونیامونا معلمامونا دوملامونا ما همون در کنی گو بای میدیم که گو برینه ما را بگیریم تپ کنیم قاق کنیم در تنه دیوال بزنیم بعد بمونیم زمستون شود بعد هم گیگو همه سوزونیم خودمون گرم میکنیم ما عقلمون نمیگیره که بیست ما همین سوید نداریم 30 سال شید بیاین ما یک اختراع کنیم ببروریم برای گرم کرد پیچکچه‌ای که شمال میته گرم میکنه یک کار میکنه برای ما را خیتای میبروره ما هم را میخره میگیم اینه ایش زور اینه که اینا زور برواردگی ایره ایک ما را عقلمون نمیرسه که ما هم میتونیم بکنیم امورا هیچی نداره تنکه هست تنکه قد میکنی ناکه قلاب میگیری قد میکنی وارد میکنی امورا سوارکه میکنی امورا کراسکش میکنی ریزباش میمونی تن داره مای دکک تن داره همون تن تمادی اقل سوختن نتونی همون تن میخری در درونی همون جو میکنی مای دکک انتیفریس های بولوش میریزی او هم بریزی میشه او زنگ میزنه انتیفریس های میریزی در شمکه میکنی کلوچت میکنی رگولاتور میمونی که همون پاست بلند میکنی همون حرارتی همون گرمی را چی را تنه پاست بلند میکنی میشوان هم تر پیچکه کیتایسکی که ای بزرگ میرین در 800 سومون 1000 سومون میخرین میگیرین میورین نمیکنیم ما دنگسترین ملت روی دنیا مویم ما نه که فتوا دادن دا زوریم همه رکو همین دوملوی ما گرنی زور فتوا میتن در بوره یک انیکدوت تون بگم بود اگه مرا در بوره انیکدوت گویم شون میبینن اینه که به هر حال یک زمان شاه قطعی وزیرو میگن که بیا فوتبال بازی کنیم میبرن در پلاشتگاه همون شاه فوتبال بازی میکنن شاه توپا میزنه که توپ بلوی ورطه قدی میگذاره میره خیلی وزیرو گل گفته وقت میکنه شاه میگه که نه اوکی بلوی ورطه قدی رفت نه میگه گل شدی گل شد یا شاه هم میگه گل بود همین رنگ امام علی بوری یکون دیکتاتور بود است خیلی همه را میورن همون استادیوم بودگی وزیر رو دیگر رو میگن نه شاه گل شد
این شاه میگه اینا مرا دیوانه کردستن، همتری میگه مرا خیلی دیوانه میکنن و میگه مفتی را فیروت کنی، قاضی را فتوا میبروردگی را. همون چی میگه؟ بعد اون مفتی را میگیرن میورن. مفتی هم تلخ کف میشود که فرمان از شاه فرمان اومده است که مفتی را دستخراج نبیارین. مفتی میگه والا یگان فتوای خطا برآوردگیم. این شاه کلمه میگیره چی بالا. مفتی بیچاره را گوشاش میکشن میگیرن میورن. بعد مفتی را سیتواسیون را میفهمونن. وزیرو همه میگه که نه پاس دادی نه کرد شاه دا پدوات کرد. شاه زد. شاه میگه من زدم تو بالای ورات قطی رفت. وزیرا گل گفته و عوض کردستن. من میگم که گل نشید. شاه میگه نگاه میکنه که اما وزیرا گل گفتستن. این مفتی هم میگه که یا حضرت گل شید. میگه گل شیده میگه تاری باشه گل شید است میگه. این شاه میگه که یا انیخ یوکو مرا دیوانه کردستن. اینو مرا خیلی کرده بعد عاقبت دیوانه برآوردن. یعنی میگه علماهای دیگر دولت ها را دیگر جا را جمع کنین بگیریم بیاره. میگه از ما را اثبات میکنیم. اینو مرا احمق کردن. یا بعد ما میگه مفتی را که دور میکشم. علمای هم از جا را جمع میکنن میورن. علمای دینی را که مفتی گفته ازای گل شید. مفتی را میگه در سخن در بسنوات کردن نتونستی جواب دادن نتونستی کلت میره و دورده میره. تو مرا دیوانه خیال داری. چیزی گل نشده گیره تو گل شید گفتیستی. مفتی میگه من بسنوات میکنم. اکی باید ای سیتواسیا برای اکی مفتی دیگر در سیتواسیا زدگی است که وریان نیست. بعد قاضی ها هم جمع میشود دیگر بلند پای ها و میگن که مفتی را که چخل شید. بعد شاه میگه این سیتواسیا شدی پس داد ما گل زدم تو ورطه دا ندر اومد بالای ورطه قطی گذاشت. وزیرها همه گل گفتن و مفتی هم اومد. مفتی را پرسیدیم همین حالت دا گل شید. مفتی میگه که گل شید چیزی که با بالای ورطه گذاشتگی است چه خیلی گل میشود. مفتی باید در سیتواسیا برای گفت از یا شاه هم نباشه کلمه رود از یا شاه هم شما همون توپا با کدام نیت زدین؟ شاه گفته من نیت کردم که گل بزنم. از مهم نیست شاه هم که او توپ ورطه دا در آمد یا که ندر آمد. مهم نیت شاه همه وقت پاک میشه و شاه انتخاب کرده خدا است. هر نیتی که شما کرده باشه همون نیت عملی شدگی است. یعنی نیت شما که گل بود او تو ورطه دا بدرویا ندرویا نیت شما عملی شد گل شد. مفتی های سیتواسیا خیلی تو داده برامدگی. این مفتی های ما علمای ما فقط میشینن که فقط گپ میتنه. ما همین گوش میکنم. باور که یخی وقت پروژینای سرت میبرویه میرود. یگان چیزی نیست که در همین دنیا فقط هم یک خوبی داشته باشه. او بعدی هم داره، پرابلم ها هم داره، مشکلی ها هم داره، خطاگی ها هم داره. یک بار از یک خطاگی حرف نمیزنم. یک بار نمیگم فلان جا اشتباه شده بود. نیه گویا که همین ایدیال گلت که اومدگی است. آینه واری است که ککیم تا برزم ما گناهگاره. میدونه ما اینه پرابلم ها را داریم. ما فقط آموخته شدگیم چیزی خوب ای ما گندش ای دیگر را برای ای اوزبکو، ای قزاقو، ای قرغیزو، ای امریکانسو گنداش. روسیه را اینمی احوال داورده زدگیش میدونین چی است؟ اینمی روز بود. فقط ما خوبیم دیگر رو گنده، ما خوبیم دیگر رو گنده، ما خوب.
мардума ку мағзи сарша ку таҷовуз кардан дар ҳамин равиш медонед мардум тасаввур мекард ки бечора ки ҳамада хуб моем дигар ҳама ганда ҳамин қадар овардан мардума настроит кардан ку мардум ози дигар худаш ҳамсояша душман мебинад ки украина душман нато душман америка душман китай душман медонед амира ва мо ҳам ҳамин проблема қати омадем ҳамин проблема имрӯза мушкилиро бибинед студент институт хориҷ мекунанд мегиранд мебаранаш зандора қичоқи занаш меян гӯсфанд вори бор мекунанд мебаранд то ҳозирам ҷомеа хомӯш аст халқ хомӯш аст гап намезанад касе намегӯяд ки инсоно биен мо амира гап занем биен мо биброем майдон биен мо митинг кунем немега хаяк шурӯай бира хизмат ки биё хаяк тақдир дами бидай ку оли мисли ки дар ғарибӣ пачка киштанаш мурдан сағро дар стройка ғалтидан мурдан задан киштаншон ҳамаи ҳолатҳо калакока задан киштан урусо задан киштан нацисто киштан ҳамара домло дамачи чӣ меган ҳар касе ки дар ғарибӣ мемира ӯ шаҳид мешава шаҳид рост ҷаннат мерава як бор хитон попробуй накардем дар ғарибӣ бием бимирем бибиёра кида мемонем бугу се чорта бибира кида мемонем дар уҷа қичоқ истодагӣ роҳат истодагӣ як гала гӯши холӣ истодагӣ лох ҳам мебироем дата гуфти ҳам гапо гирия мекунем худо гуфт расул гуфт пайғамбар гуфт саҳобаҳо гӯшна буд мегим кор мегзара мерава халқи оддӣ меёрам пула метан ҳамин доошон метемул акбар мегим меёрем пула мезанем халқи эътиқод мекунанд ин чизда лахатрони зур худора бизнес мекунем дар рӯи замин тамом дуо бизнес ҳама бизнес пулабте кор буд мешавад пулабте дуо мегирӣ пулабте ҷанозата мехонанд меян пулабте меян дамут медозанд агар дар ғарибӣ ҳар кас бимира шаҳид мешавад во ҳадис оварда бу ҳадиса ба оятҳо закрепит карда оригинал карда метавонад ки дар ғарибӣ бимирӣ оригинал мемирӣ ҷаннат мерай шаҳид мешавад ҳар касе дар ғарибӣ бимира шаҳид мешавад пас чӣ вақта ти азоб метӣ дар ин дунё дар ин дунёи бевафо бо мега ин дунё вафо надора ин дунёда ишқ набанден ин дунё намешидани дунё аст والله بگن خدا بگن رسول بگن که خداوند شهید گردان دوباره چی عذاب دادستی در دنیا تاکده برای در روسیه پیش سکین خنتو یا با پاپروک ببرو میزنن میکشند میشه شهید سپروس نداره میره جنت چون میکنی خطا در دنیا دیگر عذاب خطاب داده اون چیزی که خودشون در روان نمیبینن در سر مردم عادی بفهم روا میبینن او را پولابته زندگی سوزه دسته تا بیبی در خونه نوبتکی پیشیش میرم یشاو پیشیش میرم یشاو پیش یا دیگرش میرم یشاو سغره جوان زن گرفتگی استرویکا مردانی کور کردگی کو میه خوش میبره پیش زنش ده برای چی برای که تمام کردگی ارگانیزم بفراشیدگی میه بیچاره همو خوش میبره های دملا خوش نمیبره یک جا خوش بره کور نکنه میزنه قیله را شکم سیر مغز چغز پول اومده است پیش ایش میره پیش برای همو یزن کمی میکنه اینه مرا ببین ساعت دی شب شدی ساعت چند شد ساعت یک شد یک کور بروم
باز دیگه میره پیش زن دیگه خب بدور میستی. اما نما که سر در تکسری نمیرسه خود میبره. برای چی؟ برای که کار میکنی. بعد هم یه زنم نولش میکنه که مرده چی شید میگه وضعیت تری چند قشید یه هفته شید میگه بچه ایتی در ترکنای خونه خوبه کم کم ایسوسو جنبی دیستن نمیجن میکنی بخی میگه جو برای که کار میکنی و فتوا میبرونه میگه 4 تا زن بگیری 4 تا زنی بیچاره یه چه قناعت کرده نمیتونه به یه حوالی کارش میگه جو رو 4 تا زن میگیره ای که جایی 4 زن بگیره 4 زن در برش خوب کردن در کار است و بدور ایستادن در کار است شبا بیچاره کار کنه و بدور بیسته من همون دوستای عزیز این چیزا من لخطرونه همش لخطرونه این چیزا اینا پروست شما رو uspokojit میکردگی چیز است ببینید دیگه ای چیز ای بیش نیست بخیزین خیتون رو حمایه کنین یا دعوا کنین یا آزاد کنین خیتون یا نباشه حالتون ایده بد میشه امروز پگه مرداتون بود شوا زناتون میگیرن خیزمان میبرن 100%. رستم سغرای депутат кайф када мегардан о дих када по полной программа кайф када мегардан о девна наштам браван шав бедор бестана ватан авони кунан ватан дӯсто мовута фарзандои мовута инами азоб да худо нигабонтон ҳамватанои азизам саломат сарбаланд хонобод бошед я бор дига идои гузаштагитон қатъи ростӣ дар ид набаромадам табриктон накам камтар саломатиам бигем хуб нест ба фикрам ба наздикӣ табобат хов мерам балинсада барое ки бисёр ҳолам ҳанг мекандагӣ аст инаме хеле аст дӯстои азизам ва ҳоли ман программои ҳамун гапҳои зиёд дорам дар ин масъалаҳо мисол гирем уже раворави эмомалиам наздик шида истодааст аки ба ҳар ҳол аммо иҷа ҳоли камбудиҳо хеле зиёданд ва то инам вақтҳо бибинед имрӯз пага қирғиз инами гапа гирем монед қирғиз имрӯз пага провокатсия мекуна масштабна ҷанг мекуна конкретна претендоват мекуна на танҳо иҷа ҷиргатула ва ғайра ҷойҳоро ку мезана ай дасти тоҷикистон мекаша мегира ва ин солдате ки гуфти ҳамун гапҳо гречкаро букашида оби гречкаро мехӯра ба ин солдат ватан гирифта мешава ҳимоят карда мешава солдате ки ай институт хориҷ кардан бурдан ин ҷанг мекунад дар ҷо мерава ба ин патриотизм мешава дар ватан саломат бошед дӯстои азизам дар ин боро бо баҳзуртар суҳбат мекунем худо нигаҳбонтон фикр назаротуна зери коммент бинависем бимонед бо иншоалло ки видео мекунем оли як рӯз ният дорам ки як рӯзи истироҳатим як бор бо мардум қатъӣ суҳбат кунам қабул кунам видеода иншоалло насиб куна камтарак чикнем бо суҳбат мекунем як бор якалан да як моҳ ё да ду моҳ як бор қай мардум як саволу ҷавоб карданем худо нигаҳбонтон зинда бод говои тоҷикистон ки мардуми тоҷикистон то инамирӯз айхиники намурдан благодаря ба ранги индиё кунем ба худо эмомалида гова парастиш кунем бешӯхӣ мегӯ меган ку ду чиз аст дӯстои азизам меган ҳамин як кор мекунӣ ку он корро дастои нака барое ки ай дастои на кор яъне гарон ка арзиши корта ку қадри корта бидон ё набоша бепул ка барое ки гарон боши арзиши корта бидонӣ ку худат арзиш кунӣ корта та аз ӯ қадр обрӯ мегирӣ ё ки бепул ка аз ӯ савоб мегирӣ ҳеҷ вақт куна хеле мешава камтарак нака барои чӣ барое ки ҳам ай қадр мемонӣ ҳам ай савоб мемонӣ
هیچ وقت یگون کورا کو میونه نکن یکی اولی که یکی صدقش که برای که از کاری که صدقه میکنی آبروی بسیار میگیری یعنی که چیزی اجری بسیار میگیری و از کاری که اگر قیمتی او را بالا کرده کچست و ارزش کار کنی کو از او تو آبرو میگیری و از صدقه اجر میگیری اگر میونه کردی کو نه آبرو میگیری نه اجر میگیری برای ها وقت کوشش کنید دوستو عزیزم کچست و کار کنی خیلی نگهبان تو موش ما بکشم میره